Cameraman uramubwira iki? Asa nkubu nyine bavuze ngo asubiyeyo. Oya subize. Anybody way won't fight you, man, they come, they already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. Monagiso, 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 my baby boo. I'll be a soldier for you. I'm getting better in Kung Fu. You should know I got you, and you don't need to guide me too. I'll be right beside you in anything that you do. If you ever need saving, I will be running to you, running, running, running to you. I'll be running to you, running, running, running to you. Anywhere that you go to. Dore ko wanagiye uri umuntu usanzwe ariko kabugarutse witwa boss. Oya nta boss. Nta boss se abakozi ba televiziyo niyo kwita boss. Oya nta boss. Wagere Gloria na niwe boss, niwe boss. Kare. Boss. Interview abakunzi ba Empower zoyibona. Abakunzi ba Empower uyu niwe nyene televiziyo. Niwe CEO. Niwe boss. Shalom once again bakunzi ba Joyful TV Entertainment hamwe na Empower TV. Uyu munsi ni hatari man. Ubu ni duo y'ama TV abiri. Naje hano wasanga abanyamakuru ba Empower baraye inyuma nawe. Nuvuga ngo Joyful TV Entertainment iri kuri MIC, Empower TV iri kuri camera. Ati rero bimeze bite kutuzanye nijoro. Uyu munsi rero twaje gutega CEO wa Empower TV. Uwo nawe so wundi no umustar. Yaririmbye Dereva wanje n'izindi. Rero niyo twaje gutega uyu munsi hano turi kuri aeroport. Mugumane natwe kugira mubone uburyo bimeze, tugiye kwinjira tuganiriza abantu benshi. Hari abantu benshi baje kumutega, so murabizi ko afite n'ibiterane bikomeye cyane yateguye birimo abastar bavuye mu Rwanda n'ahandi. Rero mugumane natwe kandi ku munsi wo ku cyumweru dimanche azaba ari kuri Garison des Armes. Ndabizi mwana mumukumbuye muri benshi sana. Rero mugumane natwe kugira ngo muze kubona buryo tugiye kumwakira ntarashika turamurindira ku kibuga c'indege. Mukore subscribe kuri Empower TV ndetse no kuri Joyful TV Entertainment. My name is Joyful, behind the camera ni Jean-Claude. Rero abona abantu mubona baje gutega nkuru abantu uri sorale. Rero nkuko nababwiye turi ku kibuga c'indege twaje gutega nkuru mfashe cange se nkuru cange Eric uyu mubona aho wawe yunamisha ni mukiwe. Niba ari ibyishimo, niba ari ikiniga, bimeze bite mabja? Bimeze neza cyane. Kutishimye? Ndishimye cyane. Wotera za haleluya? Nga haleluya baje. Nari cyo wishimiye cyane ni? Kumwakira to. Inde? Sheri wanje. Sheri wa. Cyangwa musaza wa mayine? Ese ari abana bitwa bande? Mukuru yitwa Erika, mutoya Rinka. Yeah. Bivuze iki kuri wowe kuza kwakira papa Erika kuri uyu munsi nyuma y'imyaka ingahe hari? 3 yari igiye gushika. Mwari mwaratandukanyijwe nene. Bivuze iki kuri wowe uyu munsi cyangwa se uyu mugoroba uyu munsi wa none? N'ibyishimo byinshi. Kibazo no kutabigaragaza. Ndabifite byinshi. Babe ngabashira hari aturemye nawe ukanyukura. No gerageza. Harava mu kibuga c'indege turamurindiriye hanze ariko hari ijambo uvuga yaba hano iryo bari kumubwira niri. Jewe. Ariko kweza no ko mwari kurinda gashika nkarivuga. Oya. Arayandi yashite. Ndamuha karibu nyinshi ndamwishimiye cyane. Ubwo uravugana no mu izina ry'abana cange yeah. Abantu bari hano bo
ndabona hari abantu benshi simpamiye niba mukutano wabereye aha niba ari igitaramo nabona ibyishimo nyine byo kumwakira wabwira iki bano bose bari hano abana bareba interview n'abandi batayirebye bazayibona bayigirira amatsiko aba bari kwireba aba ngaba dukomeze twishimane nyine ubundi wari uzi ko uzaherekezwa n'abantu bangana gutya kuza gutega umugabo wawe cyangwa wari uzi ko umugabo wari umusitari ntabyo nari nzi pe ubibonye wabyakiriye gute byanejeje cyane kameramani uramubwira iki gusa yadutunguye nyine kameramani cyane ejo wari warambwiye ngo numbona uzantera amabuye naje sinzi niba yantera nyuma bari turabivugana dutasha ariko nyine nawe byumva nk'ubu nyine bavuze ngo asubiyeyo oya asubize bavuze ko asubiyeyo nuko amawiruka tugasigara n'abandi dufite amatsiko y'ibyo gukora nashika hano amawuwa mfite ikibazo ko amawuwa yatahano hasi uribuka ko yajana cyane ndibuka nyine niyo ngo uzoshima cyane zotangira ariko hari wari wahigiye wari wahize umuhigo ngo umugabo nagaruka ngo uzokora ngo ibi n'ibi nanje ari byo wari wavuze nzi nzashima umuhigo ndawugira nta gisimba uzobyina ndagutumiye aho ese ubundi tubwire iyo ubona umugabo wawe ku mafishe abantu bamushyize ku mafishe menshi ndetse afite n'igiterane we ni wowe wagiteguye cyangwa niwe kubera ko utateguye icyawe cyo gushima ko yaje nanje kiriho dimanche ndagutumiye ahubwo mu gitondo dimanche mu gitondo tuzoza muzoza karibu cyane Anybody way won't fight you, man, they come, they already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. Wanna get so, wanna get so, wanna get so, my baby boo. I'll be a soldier for you, I'm getting better in Kung Fu. You should know I got you, and you don't need to guide me too. I'll be right beside you in anything that you do. If you ever need saving, I will be running to you, running to you. I'll be running to you, running to you. Anywhere that you go to, running to you. I'll be running to you, running to you. Anywhere that you go to. Inyuma y'amasaha 6 canke 7 duhagaze tumurinze Amfelo Star est arrivé. Nimeze bite papa? Salama. Uragapfukamunwa abantu bamenye ko waje no nta corona. Ramutse abakunzi ba Joyful TV ndetse na Empower TV. Ndabaramukije mwese. Mukore subscribe mushigikire umuvandimwe atera imbere. Bimeze bite se mana makuru y'imyaka? Amato turashima Imana man. Wagiye witwa papa w'umwana umwe ubu ni babiri wagiye uri muri ubu uri CEO. Zose tuyikesha Imana, tuyikesha Imana. Ya no kubera Imana man. No kubera Imana.
amakuru yose y'iminsi hari abameze bate eba muri Amerika barakomeye tu namwe mumeze gute abantu tumeze fresh abantu bari gutegerezagije amatsiko twashite hano abantu abakunzi bacu twashite hano saa 11 ubu turi saa 5 zibura indege maze umwanya munini hano mu kibuga cya hano nyine Bujumbura ibintu byabo biragoye ni birebire twara ko tugira ngo none waje nko muri kapo kubera ukuntu batinze gusohoka nasitano kare batinze tu sinzi ibintu byangene babimeze timeze nk'ahandi i Burundi tugutegerezanyije amatsiko kubera ko mbere y'uko ushika tumaze kukubona ku mafisha abiri wagiye uri umuntu uri gukurikiranwa cyane ariko noneho waje abantu bagutegerezanya amatsiko biriya bintu bivuze iki abantu bitegure kuza kwa Jeanne Bujumbura ibitaramo bigiye kuba umuriro ku cyumweru ndabatumiye muzoze muri Gerison des Âmes dutaramane na Adonai Ministries kuko indi cyumweru dufite abashitsi bavuye mu Rwanda dufatikanye twese hamwe tuzoramya Imana muri Philadelphia ku Mutakura ku Gicumi ya abantu ba Bujumbura ndabatumiye kabisa nahageze abakunzi bawe batuye i Burundi Eric Nkuru bazoze dutarame nahageze ndi Bujumbura mpagaranye na Joyful ati ifaranga zaramanitse kuko biriya bintu byaduteye ubwo bari abantu batumiye abantu uriza indege abantu bane batanu bihagaze neza no gushima Imana uko biri kose ntabwo gutumira abantu benshi bisaba ifaranga n'umutima gusa nabo bikenera abo batumira reka ku mutima ariko kandi n'ubundi bisaba uburyo bisaba uburyo byatwaye uburyo ariko ibintu by'Imana usanga byikoze uburyo buguja mu by'Imana ntumenye iyo buvuye usanga byabonetse bose bazoza n'indege kandi turashima Imana ko yadushoboje kubigera kubikora dore ko wanagiye uri umuntu usanzwe ariko kabugarutse witwa boss oya nta boss se abakozi ba televiziyo niyo kwita boss oya nta boss niwe boss reka interview abakunzi ba Empower zoyibona abakunzi ba Empower uyu niwe nyene televiziyo niwe CEO niwe boss turishimiye kwakira ibisanzwe gushigikira impano z'abantu abantu bakeneye kwiteza imbere si ngombwa gusa ngo niturangiza kwiga tugende gusaba utuzi abantu bose bazoronka utuzi mu biro ariko no gushigikira abantu bari gucreate amamploi yabo tuzi twabo ni byiza cyane nukuri nashimye gushigikira abantu bashaka kugaragaza tala zabo mu gukora takubaje amajambo menshi ubu wasanze bisi zari zaje kugutegereza hagiye bisi zibiri ibaza abantu bari hano bagutegereje bagiye nitwe dusigaye twari twavuze ngo turare birumvikana biragoye amasaha yagiye nageze hano ku kibuga cy'indege saa moya ariko ubu nyine mpambaza amasaha 5 sinomenya ngo nibiki hari abantu benshi kubera nyine ibintu bitari sinzi ibintu biri manuel cyane hano biritonda kugira ngo ushake ibikapo byawe kugira ngo upimwe COVID-19 n'ibindi nabonye hano birebire namaze amasaha 5 hano mu kibuga ariko abari baje kuntega bose ndabashima Imana ibamugisha kabisa ndi hano tuzobonana guhera ku cyumweru dore muri Gerison umuriro. How do you feel ubunyine kumva uri kuba uri mu muryango ubunyine nyuma y'imyaka irenga 2 wenda udahari nta kiruta kuba mu muryango bro ibindi byose nibisanzwe iyo wiyemeje kugira umuryango rero ukaza ukawusanga ari amahoro n'inshuti n'abavandimwe gusanga Joyful murangukurikirana cyane murankurikirana ibiganiro byawe buri kugishizeho narasubscribinze itanonga notification narasubscribinze kuri Empower no kuri Eric Nkuru mbikurikirana kuri Eric Nkuru kuri channel yanje iyo ushize ikintu no kubwira ibiganiro byose umaze gukora yani nje ndagushigikiye kandi uzotera imbere kandi uzogera kure nshishikariza n'abandi bantu mushigikiriye umuvandimwe atera imbere kuko na Empower TV ubundi iyi ni duo iyi emission turi gukora izaza kuri Empower no kuri Joyful TV mushigikirizo TV n'abana biwanyu baba biteza imbere kugira ngo ejo nejo bundi nabo bazogera ahantu bifashisha bivuye mu mirimo yabo bivuye muri tala zabo tugana ku musozo ikaze kandi murakoze kabisa wongera wibutsa abantu ama event ateguwe urimo kugira ngo abantu bazitabire hari gitaramo kizoba Sunday kuri Gerison des Âmes cha Adonai Ministries nsanzwe ndumugwana shaka wa Adonai muri Amerika
mboneraho no kuramutsa abantu bari muri Amerika abanyamuryango ba Adonai Ministries. Ku cyumweru abari hano duhure ari adutarame hazobana n'abandi bantu benshi. Ku kindi cyumweru tuzataramira guhera kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu havuye mu Sunday. No ku cyumweru turi muri Philadelphia ku Mutakura turi kumwe na Pastor Kado kuva mu Rwanda, Frank kuva mu Rwanda, Musabwa kuva mu Rwanda, Konfi kuva mu Rwanda na Gator muyumbe uzuzina neza kuva mu Rwanda. Nanje nzoba mpari na Dairo uzoburi hano. Nyuma yaho tuzotegura ibindi bitaramo na televiziyo ya Joyful izobihari nawe ubwiwe CEO mukuru na senti yanje nzoyiza n'umucuranzi mukuru. Ndabatumiye guys muzoze dutarame tu. Hari abantu bamaze iminsi batumva ijwi ryanje bategera gusa kuri YouTube. Muzoze noneho turamuganye live ya turamukanye amaso ku yandi. Reka tugushimire tukurekura urarushe tuzakomezanya n'ibindi biganiro nyuma. Thanks so much kandi you are welcome. Murakoze man, thank you too. Bakunzi ba Joyful TV Entertainment ndetse na Empower TV na hadusozereje umuhango kwakira umuvandimwe ariko twe turakomeje tunaenda hejuru cyane hariya. Rero turabashimiye kuba mwabanye natwe yara amasaha menshi tumutegereje ku kibuga c'indege ariko turabashimira kuba mwaje mwakoze muri inshuti zacu turabakunda tutabafite ntaho twogera mukomeze mukore subscribe like share na comment. We love you, peace. Babuja bimeze bite? Bimeze neza. Vuga cyane ufite impamvu zo kuvuga cyane. Bimeze neza cyane nyine. Kare wahazwe kuntera amabuye ngo none dore urumva umeze gute nyuma yo kwakira papa imyaka 2 mutari ku? Ibyishimo byinshi. Ariko wari warambiwe ugezaho ngusetsa amasaha ngahe yose? Narambiwe cyane. Nta cizere rero ugifite. Wari wataye cizere? Cyane. Ahubwo ubishoboke ko yaziye muri kapo kubera ko yaje nyuma. Ngira ne waruhekera abandi nyuma. Mubwira ijambo rimwe dusoza. Karibu sheri wanje. Papa, karibu. Urakoze wa. Thank you bro. Ubwo nyine mukomeze muryoherwe turabonana iri imbere. Anybody we won't fight you, man, they come, they already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. Running to you. I'll be running to you, running to you. Anywhere that you go to, running to you.